Groove Saturday. Inanda 88.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe sikhumbule kuphakameni kwinanda 88.4 FM. Wathi wamkhulu baqala saqala saletha umnotho uNkulunkulu akayi isizweni esimpofu bazonikela kanjani laba bantu kwaphela umnikelo yiwona owenza ukuthi umuntu akwazi ukukholwa ngoba ngeke ukwazi ukunikela futhi ngeke ukwazi ukukhoza uNkulunkulu ulambile isizweni. Manje na saqala saletha umnotho uqala kubona. Solakala ukuthi abanakile laba bantu. Napho sekuqhamuka amandiya ke emva kwalokho. Asesemukela ke sibuso amandiya ngoba ayilokho elengisele izinto lezi obanana kudayisa obanana ukulangisa obasket ngapha nangapha bese kufaka lolu qwalo lolu ukuhamba nalo uyodayisela abantu udayisa otiki udayisa ngokuzana obanana otiki banana dayisa banana dayisa omango wabona uNkulunkulu uthi uyathanda ukusebenza lesizwe ngoba isibusiso wathi baba asiphindele emuva isibusiso masisiphumile siphumile emazulwini wasesibona ukuthi abasifunayo namba wasesinikeza bona basala abantu belokhu benje belokhu siyofuna imisebenzi wathi senokhululwa ukuthi kuphela nikukhonzele uNkulunkulu akwazi ukuniphenduka abuye nibheke nani. La inkosi langa uke wathi lake lakhuluma ngamaNazaretha ukuthi angaba uhulumeni. Uthi ubaba ilanga emzini sikuphakameni sasiseparadise. Uthi nina amaNazaretha ngendlela eniyona niuhulumeni nina senifana nohulumeni. Nangendlela enibaningi ngayo. Kodwa manje lento kaniyiboni ngokubona kwethu sibona sengathi aniyiboni lento. Uthi mangase kusukela ngoJanuary kuye entabeni enhlakazi nonke niphathe osheleni. Umuntu emsheleni kuthi na ngoJuly niphathe osheleni. Kuthi na October niphathe osheleni. Uthi ngathi iqamba lokhu kwesine ngathi iqamba kwenzeka lokhu kwesine bese uhulumeni senimbuza ukuthi le mali esiningi kangaka sizoyenze njani nifuna ukwenzani ngayo. Ukuthi abelungu babe sebesola ukuthi khona into abaphezukwayo labantu. Yebo. Ngoba laba sithanda sihluphekile khona soloko esiyiqini. Angithi ke manje wathi nicebe kakhulu kabi namaNazaretha kodwa manje anikunakile lokho nikuboni. Kuyihlazo ukuthi amaNazaretha angatholakala ekuthiwa yacela imali kanje umuntu ibona abafuneka bezocela ke nina laba abangawona amaNazaretha ngoba nina licebile. Kodwa manje aniyiboni leyo nto ninakile. Kwazi. Hayi siyabonga mfowethu.